Nemesis ni filime y'imirwano y'Inyamerika. Nemesis is a 1992 action sci-fi movie. Today marks 32 years since the movie is out. Some of actors who acted in this movie are bamwe mu bakinnyi b'amafilime bakinnye muri iyi filime harimo Olivier Gruner, Thomerson Cary-Hiroyuki Tagawa, Marion Kennedy, Vince Kern, Tim Thomerson, Margin Gordon, Marjorie Monaghan, Yuji Akamoto, Nicholas Guest, Tom Matthew, Deborah Shelton, Jackie Irebere, Brian James, Adriana Miles, Boroviska Bileviskes, Jennifer Gatti, Seven Ortolson, Leo Michael, Brascombe Richmond, Rob Charlton, Mark Hunt, Adriana Stancy, Barbara Adsid. Set in the near future of 2027, the film follows the story of Alex Rain, a cybernetically-enhanced burned-out LAPD detective played by Olivier Gruner. After a shootout with cyborg terrorist group known as the Red Army Hammerhead, Alex quit the force and became a smuggler. His former boss, Commissioner for Force Tim Thomerson, forces him back into action by implanting a bomb in his heart and giving him 3 days to track down his former partner and lover, Jared, who is Marjorie Monaghan, who is suspected of delivering sensitive data to terrorists. As the complex plot unfolds, Alex uncovers a conspiracy involving cyborgs plotting to replace humans, leading him to question his allegiance and humanity. Inkuru iri muri iyi filime yagiye hanze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri ivuga ko bari mu hazaza mu mwaka w'ibihumbi 2027, bakavuga ko umugabo witwa Alex Rain wahoze ari umupolisi yaje kugira impanuka, bityo abonye ko n'igipolisi yakoreraga kidakora neza akivamo, ariko umukoresha we amugaruramo, amushyira bombe ku mutima, amuha iminsi 3 ko agomba guhiga uwari wacitse bahoze bakorana, kandi ko natamubona bombe izamuturikana. Mu gihe Alex yaragiye muri iyo misiyo, aza kuvumbura ko amarobo ariyo bita cyborg yari afite gahunda yo gukuraho abantu bose agasigaraho yonyine ku isi. This film is widely considered as enjoyable above average B-movies that hits all above its weight. Iyi filime ikaba yarafashwe nka filime ishimishije. Thank you for your time. If you ever watched this movie, I hope you enjoyed it. If you never watched it, if you get a time, you may watch it. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Have a nice day. Akoze kubana nanjye, itekerezo cyangwa umwunganizi wanyandikira muri comment no kandi subscribe. Urakoze, ugire ibihe byiza.